Kun lak nabes ba te nichimine. Bayel ta chap nichimetika. Te tatut balumila yun chinya hualil eke. Hunash zbonil. Ainish maba muk ya wilyaskan. Sok maik macha ya yutzin. Kunash yash esma hiklok el tasaku belkinal. Tas tibil tayele taki hikisha. Ashante nichimine. Yan stalela. Maba nabil banti talem stumbal. Awil te chinya hualil eke. Wen sahtabil nash laskalantay. Tesbah ya binale. Melel. Maba hun pajalok yilel. Sok te yan tik nichimetik snabe isba Yachilwan bet yashte las kuy. Ashante hamale kechach skolel. Sok och chapans bayun yashlok tal nichimal. Nahila yilte chinya holil eke min ut ilmuk sposil och chikna huk talel te nichime. Te ameto hulta yotan te ay bin kast ukbil och esma huk talel Halma balayak ta ilel stalen te nichime. Malayak ta ilel te stukbilale. Hoy ora nak altas yashal spoxil. Mabalas mulan teme tsuachtik skuyas chiknach talele. Ha talem tayotan te wen tukbil nashaya sbahta ilele. Melel, wen bayel ta toyba yun stukbilal. Kash bayela halak tas chahpan el sba. Hun sakubel kinal kala lok tal kahkal la yak tal sbahta ilel. Schila yal ta hach tam ehal te nichim halas chahpan sbae. Ay, hachelonto. Pas bongo kolyun te mek ascha wotstik hole. Te chinya holil eke, mabalas nak te cham yo tan yune. Ash bilat. Melel? Chitas hak el sukseli yo tan tenichime. Hato shana, humpajala chion sok te akale. Te chinya holil eke, las tata ilel te maba pek el yo tan tenichime. Ashan, yasnit botiko tantiki. Yora ilwan iswel uchel. Shite nichime. Ayux leki la gotan tajtojole. Tech inya holileke. Al kuchayim yotan. Batzle tal el ha. Sok la yats este nichime. Ha hichmeto. Te nichime sok stoy bahil. La llaves kushul yotan tech inya holileke. Hunkakal. Shila yalbe tech inya holileke. Tas wenta te chanpi chishale. Shuish estal sok yek ach te chojetike. Mayuk chojetik tabalu mil alcune. Chitas hakel te chinya holil eke. Kapala te chojetike mas weik hamal. Ma hamalukun te hole. Unash las hak te nichime. Chay multa gotan. Melel mach shi te chojetike. Ashan ya shi stukel te tulan ik yashkashe. Ay bala wun binti hu ya smak hilel te ike. Ya shi tulan ik. Obos batej pet te ak te mas mulan ike. Shita yo tante chinya hualil eke. Melel, chukul stal el ha nichimini. Tak amale? Yame a potson talek? Kash bay el sikta alumal? Tabanti like montale? Merot uhbil ayin el stukel a? Ashan hultas holte bak nash nichima hultalele. Matos nabes ba yantik balu milaletik a? Hayun kechach takop? Kesha uyun? Te nabot yilel te kan ochuk talote, och skayin ohbal, yun ay smul, ya isba, tas kopa te chinya holil eke. Ashan lakbala wich talel te smahkil ike? Kan baht kich talel? Ashan mabas kechachat akopon belon? Cha wen och onel, yun ya beshan skushul yotana te chinya holil eke. Hich ini? Manchuk sok species lekil yotan yaskan, te chinya holileke, och cheba huk yotan tastohol, kashel toshan ya yich tamuk te binti ya yalte nichime, manchuk me mayuk skoplal, ha ma balekla ya isbayun. Ha lek te manchuk la kich tamuk te skope, schila yalbon hunk akal. Mas tak tse chikin tabil skop te nichimetike, tik nash ateme yak elu tik sok yak sikbet gike. Technichime, shohet nash yik ya yabe te balu mil alcune. Ashantei ora meto, ma tik uk yaselub kotana. Chopolas kaite la yal te mashi te chojetike. Ashan hawan lek te tse hinu kon yun tebuke. Aito shan yan binti la yalbon a. Te yora ila meto, maik binti la naves wenta. Halek manchuk la kichta wenta te skope.
Hauknash la kich ta wenta te bin yaspase. Hala llaves buts kush lejal. Mas no pinte lok on ta anele. Ma balak na yilel tesle kilota nak alta stut lotil kope. Payel walak pat stalel tenich metike. Honek ash kere monto yunak nask anela.